na de me fresh on mami me mpekura o aha me maka me ka sam kura da na wontie ahoma so ne tirimude aye ne ma wadamfo no mesrew omode ana ne nkasa na ka kira no me de na nkola no me sitse hia ni kura na obenya awode ne bebe fia me okay said ya beya me ba nkola yi ebe ne nam ana na ebe no na me age keke nti da na trase ama ma firi wiase mawu ansa na da na kofo be ma abafia ne na bewu wana ebe hwe nkola ya ma no abotrenya se me ma no kura onye bi nso so opedi wo sika maka bre on se manso ye mretwam nso nya akola mama enye se me ne nkasa wo me de ne kasa nso ene waso fo ne to fam ebia no nya branche papa bia wo de ne be ma na ebia no de na koma beto ne yemu mumpe bi mra na won fam mra woni sika kura sika de na gufie me de sika ye dai mane mra mi ankasa maye be ma no ho ade ade na madana ma na ware mi ankasa because ade no ho hia me maka ma be nka menya nka nkolai wo ba no mo ne nam ha da na wo de wo ngododo kura wonum ma me enum ma me na nka me ho nto me mami enum ai Esi dia kro wa jin from ebu entu ngwa wo ba ko ma ne nam ha sei akoko so no anasa won wonum won fa nkola ne ma me mesra wate ne nkasa wo wode mo so wo na mbatwe ho firi ye pomodia ne da na nkasa ba me ne be kasa no won pe be ma ne bi mra fie no nko na hia me ho onza me kan na ma repeat myself ma repeat because won fa be ma ne bi amafia me da me na na etete me matema entu won pe bi mra ye ono ana kuma to ne ma office be boa no on fa mra no de ne ba na ne nkasa mesra o mi ankasa me di misika aba ye be ma no ho ade ama no matema me ne be kasa so de o da ka wakoma to mate e madwini we hu kra menya pressure ano no ba pa me ne be ana ne nkasa ma me wai na samwe gang hey papa odi na aflow misi na se usume asisa usume asi una akona boss anyum na Mr. Drew ni muno oh free ni bla be jira bi o de say ya na se wo boy no hwe no boy nyum no because senior for dina samwe timi abodi dina samwe fe you know they have it as my body na aflow o de o mama ni ji ofia o sanity e wi ada wo hu bibia woni age sa me hu bibia na ne nyina ni je ni nyanse me ni age ama sa cause fia se ne ma etimi ato ama o se ye ne fa be ma bra na e wale no ho na me point e de ni je ni bai what I say we say ma wo sika wo fie o se be ma bia o de be bia no abehwe se obe ware ne na ma ampa waso awale o ma me de jan monopause na ache no enye ne monopause sister enye monopause o de ma me ka asem je enti se ye wo ka se wo ka okay a wo kope be ma wa bonten ne adede nya me ye wado na so nya be ma wo ben wa a wo dwene wo ho a no obetimi de ne kra to from dem a enti wo mpe o no de se normal me pese mu so pa na se wo mpe o mepe ope se de no an obi a wo ma me say for be ma plan na be ma be wo na enye se onim be ma de ope be oba wo sisi no ope be ma na wale wa enye be ma wo sika se ne wo te wo se men nya wadwe so kope be ma wo sika owo ahunya de ni adade mu wo bi dada unya be ma obete wase unya be ma obedwene ho unya be ma te se wa de na ade eno an se wo be do no sa be ye adwuma no obe pemo o mama asrim fo oh your favorite oh o be de obe pemo e se wo hia sika wo hia aduane wo hia do be pemo sister enye kasa tenten wo say agro society wo to onya oba fun se ya de se wo ye didima na se wo de agro wo de wo hwa me nipa fun wo de wo hyeda aka chema se ma na fela na kame pesa me ne fela tena enkenye boni wo de me nka se me na make ba me pesa me kire se wo de hwe awale ana na wo ye be ma oh me ye be ma broso me ye be ma oh ne kradana me ye be ma broso fela o me ka se me cho me dina samona me gina wono me mpem kwanfo na me nim kwanfo so what I say ma wo woni sika me pede wo sika bro ma de ne so Debbie say yes na se me pe hia ni hia ni se wo to ye hia ni
Anam say mempe. Ada ma wonya me life na me mempe be ma makoma pe. No dey awale tata me, dey awo tata me. Ane dey no kre. Say wa wonya be ma wakoma pe but o ma me no to no. Ope de eye de ama. O ma me ntimi nhwe say obegya ne ba saa se on kwa ho kyerem. Se bi emema bi ti se meme se so no entai ndoso. So obema obedwene oba ho, obema obehwe se oba didi, obehwe se wada. Even kra no bebi onam kra no to no. Me na say I really care pa. Me ya adwena say de wo keka keka no. Asa wo wura mu tete bi film keka bo mu a. Wo be so o chese wo pe me. Me nye be ma fon. Se bi wo pe be ma. Ana se fela. Wo ya mo ni ate on nto. O me ni ntra me ni ntra. Se wudi akọ mebu woni so bi ya. Wo size me. Me enye. Se ka wo bi say di an ka manya bi tata. Minim sa de. Se ka wo bi say ya ka manya bi. No, ne papa no. Na wo jan be ma. Onso bia pe ba jimi agro. Na wo want more opportunity be na wo nya ya wo be gina manim. Abeke kansamfo ne kwase asem a kire me. E ma obunfu. Eye nkomo ne yedi. Me pese eye wo se ye nyina e kire ya adwen. Better. E ma obunfu. Ana ma ne nkoho sa. Yeah, meti wase. Oh, memmo obunfu ndi matempi. Oni mi se ntina me nka nche se me. Utimi kura kada. CP nka nche se me. NCP. Ba o hwehwe no me wo ho. Oh, so because wa hwehwe na wonsan kana me so me. O de tifi o de hwe dwuma me ofia. Enye se bia bibi nti o. Enti adwuma no na o de beteka o me so o. Hwe o hwe me. O beteka o me so. Menti. O me no ho time. Hey. Dana Samuampa. Sister Wipa mama manager. Say na mesi bi etimi aye ohun adwuma because me no ti fenya me no weak point. Menim baby o feeling she. Menim baby a me dey fa beboa wo. Star ya opa nyina no. Menim. Ka me bo wa. Na da me nya akonya pa me bo wa. Ma be mu buda. Menim say emle papa mu no. Say me dia me nsabeka. Ba metata na. Sister Dina. Dina Samuel. Say so di. Wash. Boy. Enya me call kra. Hello. It was so like be anya kra no so I can say. What did you say you kra no was saying? Now what to say? And of course we have come Mr. Rokas. I gifted na cat no one patch on me ma make say. All right. Me for later. Bye bye. Shadi ame ho. Now what to say? Na me adom. Na ne man boko de. Ma, enya me no wan dey wofia. Asam a me ka kire wonu nti na me bebusa sa ne man mu boko ana. Boko. Asese an bibi be fia na no na me hwehwe. Bibi be. Nya ware sam ya maka ho asam aka ya. Da na asam we. Me ka asam no kura wontie me. Sese dia na wo ye. Ma, I don't know there were time. Wo ye oba wanyene. Sa brei. Anka wanya na baba akukura na mfie ha. Anka ya ni gisemu. Oh, ready. Dina. Ma menka se me kiro. Awale de se me Dina sama se me pebi nne eni kina menya bi. Aso sabi me mpam ba ma bi a. Wodi ne ho hwe. Hwe ne matia. Wo mpa ba ma bi a wodi ne ho. Because me fi sikam. Enti ese sika kopo sikam. So what you say? Me mpa hiafo awale bi a. Ba na ma preso because of my parents ma preso there be that. Me pe ba ma owo sika. Ba ma ode ne ho. E bi to say your friend say, "Ebia me nya samu agya bi say." Hey. Wala so so wo da sika mu dada na me dia na nka me ni. Wo ko pe be ma wo mpe usu no wiemfo de. Na wo fa ne metena se. Say me nya wiemfo wo ye. Me say me nya wiemfo. Wo nya wiemfo ba ye wo sika wo fie obetimi anya bibia nanso dia wo do wo me dada bia me ka ho. Me say nkofa be ma wo mom na wo do be kwa akodi ne ho. Obe ha wo pa. Pe be ma wo no na do wo. Bema wo be fia wonim se fia na wo ba no bibia ye okay owone kakra owone ka wademu owone no man kakra wo nya bi fiti ya ne scan ba sa de wo no ya starting kakra me no papa onyankopon na hira ye ene wo mo ye nya sika me na bu ye so eza wo so sa kwa pesika ni na adina ba sika no wo kra wo de ye dai Ma asa wo ya ma kasa na se me ka to se mo do post no ya adoso do Satam na okano. Sabi. Bajimi for time. Yo, Obusian for some nyina money chia. This is your boy Mr. Raymond, aka Junior Majid.
someone when you adwumade na edi no amanfo mo kɔ atwi na mo kɔ asana mo kɔ amama nyina so kuro Ghana ba bibiara anase American Kumasi ankasa Dina One TV upeso hu ne me ekoso mema mba ona ogina so do so do so tintini tietie nyina ni ne me ekoso wiase ne ma nyina se obi aju kun na won tiase na upeso hu answer for your solution a ode wudru Dina One TV honom YouTube we are not subscribe na wa share na we kai say ma renfi obe like ya ka ho we are mu ja comment no say anso wani a ka kire say de ye na anye fe ye e be dia to mi aye foforo amamo munti ane e wo ho Dina One TV obi ase ye number 1 Hey adofo nessa munua ba Katrina Sare mi gina hai no ane Dina One TV na me kan form monko Dina One TV ewo YouTube monko search na monko share ye wo nice video nice storyline short videos ewo ho like a futu samu wom asle samu wom me slam monko share na mon subscribe me slam amon send leave comment na ehu sede ye no mo ani gye ho because munni ho aye ni ho mo appreciate ade bia ye because muntia na ye medam wase Hey, dan na some way te na so su boya se sa te dame o ella hey Ghana for mo so mo girl Dina One me amnie the ntse midna no se wo pe energy sem wo pe asresem wo pe comedies wo pe afotu sem a eno ane so baba wura Dina One TV e ho na sa na ma we nyina wo wura Dina One TV a wo de subscribe na like na share ade bia wo pe bia bi wo ho asresem afotu sem energy sem videos ede na wo pe stars mu akuku dama ho na ni wo e ma na sa service wi a ye twen wura sister woni wukunu obi mfra obi na obi mfra obi na mo de mo ntena se na mo hwe series mo ankasa mo pes na mo da na sam nyum ya metuma hu ase kire so ale ase bye bye